abakhuluma ngakho. Kuyikona kodwa angangithathi ngale ndlela ngithatha ngayo ukuthi phela ngihlala endlini yakho bengukhokhela wena oqala. Emva kokuthi ngikukhokhelile lezo mali zami awusazazi futhi wena sengihleli mahala kwakho. Phose kumahhala manje into. Uyazi phela nengane mina efunda isikole. No inkinga yakho le. Inkinga yakho le. Sesithi isikhala kashweni ngoba uqhoza silo. Angithi uyena ongitshela ukuthi sengihlale kakhulu kwa. Xa una 4 years ngikhatha lapha sekwanele. Kwanele. Akwenziwa kodwa ingakela ukuthi ma-ke ma una 4 years angithi? Ngina 4 years uhlala endlini kama. Ngiyamkhokhela futhi ngiyamnika nje imali. Leyo phela noma ingekho uyaza ngisebenzi phela nami. Sekunezinyanga engaka ungakho. Mhlawumbe inyanga zolu-2 ngamkhokhela mhlawumbe intathu ngazo. Ungazazi. Zu6 into kuzomela zu6 engikhathi. U6 wenyanga wakho usemala bukini la. Kusho ukuthi ingakho ngilethele nabantu ngoba yingoba ngifuna ukukhipha. Emzinami awuzongikhonda ba. Ngiyamuzwa kodwa indlela angithethisa ngayo angiyithanda lento ayenzayo nami phela ngomama angithi sikhuluma kahle. Hayi kodwa lo niyambona ukuthi ukhuluma ngakanani lo mama. Ngoba sengibheka kakhulu awumusi angisi. Khona ukuthi ngihlala kwakhe kodwa uthi angifikele nabantu akanginotisanga ngiyashuthwa. Hayibo. Bakushuthwa. Afuna ukukhokha. Mama sicela ukubuza. Wena ungavuma uhlala endlini yomuntu ma. Hayi baba. Hayi ngeke ngize ngivume kodwa phela naye kabe neqiniso ukuthi ade ngimkhokhele umsebenzi. Phela sekwadlula isikhathi. Sekufanele ngizele nabantu mama ifika kuwena ufike wena umtshele ukuthi kumele ufake ingane ziyakhokha esikoleni ingane kanjani phela lokho asho phela unyaka ehleli umsebenzi wakho uma kangeni wanika uyazazi ingane zami ukuthi ziyafunda lo sisi wabantu kodwa manje seyangena uzokubukisa nabantu ngingena udadewabo hayi angihlobo sabo ingane hayi manje ke yini umbeke umthwalo wakho ngathi ihlobo sabo kodwa kade ngambona ukuthi lo usile yabona wena uhlula yini ukukhuluma nami kahle hayi ukuthi ngabele phambili bo kade angihamba ufuna ukuya khona uyinyoka phumezi nami nginyoka futhi uyinyoka phumezi nami manje angikhulumele naye lo hayi yasokuletha angisafuna ukukhuluma hayi ukuthi uma eyamahala angiyazi ke mbona ukuthi uqhamuka nayo manje nampembu hayi umuntu ngathi uyamazi ayikho ngeke uhlale endlini yomuntu sokukwakhe phela kuyako 6 months sokwakhe uneyinkinga unikingwane oyikingwane uyazi ukuthi lo yodwa asakhulumi naye iqiniso ukuthi ngike ngamkhokhela umsebenzi awu yakha lo phela kade yaphela kodwa bekufanele sixoxe kahle nawe hayi ukuthi ungilandele umphakathi uzokhuluma hayi mfethu uzokukhathela uma kumele enze njani awuchazeke kumele imali enze njani yalindwana oyemhlabeni kanjani akulinde hayi angijwayela wena uyakoloza uyinyoka lezi lapho uzomphumela uliniwe wena uzamsho iqiniso yabo umuntu uyalinda u2 months hayi more than 2 months Ngeke nje bo wathi la ngenzaka nami angena umyeni wakho angena baba ngenzaka into ngenzaka uzongiphumela sazana saficane sewina ngikwazi uzophuma nje yakhona phela khona umuntu ozongena makulungile kodwa indlela angithathe ngayo ngithi kumele konke lalela wena siziningi netoreni uzongisiza ke uzongiphumela ushiya impahla imali yami izobe imali yami lena ngoba uhlele mahala awureta ngithi uzophuma uthola usendlini awunempahla zami ku 6 months awukhokha imali yami lele endlini ukhokha malini mali kuleli ukhupha 1000 imali yami lesala 6 months 6000 imali le impahla sengiyishiya cha impahla uma sicela ulalele kahle ma impahla uma uyayibamba ukuze ngilethe lo mali lalela uma usukhiphe lo 6000 uzobeke uma esekunika impahla zakho okwamanje lezi impahla uzoyithatha ayoyibeka e-store mase ngene umuntu la wena uyothi usubuyisela imali yakho uyobe usuqoqa ke bonke uvucu bakho usuhamba nabo imali
ulethe imali yami-ke Ibongo belithi kanjani u-6,000 okay khipha u-6,000 abantu balalele inkulumo hayibo uqonda uthini nobaba ayinanhlanisa kusho ukuthi langizophuma ngathi wedwa imali yami le mama manje kwenziwe njani uzoma imali yami esandleni kwenziwe imali sicela ukubuza kwenziwe njani u-6,000 phela lo ngikwazi 6,000 khohlwa abe labangani bakho ngicela ukubuza-ke mina ngicela ukubuza angithi umsebenzi sathola akasebenzi umahlangene nibuyele ekhaya ngangoni mama simi hawu wenzoya nini emakhaya yolini mina nginemali kanjani mina hayi esontombazane wena funa loli mama ngiyolima ngihleli ngophela nginomuzi ayangizozwa-ke ngawe sisho abantu uzohambela-ke uzohamba ikwamlani uzohamba ungagolozi wami awunamuzi wena wena unentoni ngijwayela wena ungijwayela ngijwayela wena wamlani angijwayeli wamlani ngicela indle yakhe angenza nano sakhuluma nawe sobabili ingoba sungumempimbo sukathi kwakho laniabona wakena wena mhlali hamba kuyobashaya phambi yokushaya wena uyashaya suronga ntoaaa ubona ngihlala nawe manje usisi angithi uma wakunika incwadi afuna ukuphuma inyoka pho manje yini ngingaphumisi kodwa khona leli gama olishiya ukuthi ngizoshiya impahla zami uma engenalutho uzeyishiya lethi imali yami esandleni usehamba ntombo hayi uzohamba wedwa phangi asenze nje into eqile ngoba akucatshwana yabo sigwema lento yokuthi nixabane noma uma ufuna imali yakhe le ka6 months oyihlalela wangarent and uma bezokuzwela ukube mhlambe ku1 noma u2 months manje u6 sokuwakhe phela mama and futhi phezulu kwalokho uyagoloza ayagoloza asazi noma mhlambe udla isiqatha yini kusho ukuthi ngiyaphuza mina wena mina ngiphuza udrink icabanga utshwala nje angithinto ngwami umlomo wena mubuka mina ubona ngiphuza njengoba uyahabula ukuthi maduna imali ngihabula ngafika imali ungenaduda udakwayini imali ungenadudakwayini ngangijabulile phela ngangihappy umuntu wena mangi uthophuza idrink idrink kwenza ube happy okay ukuthi wena ngendlela okhuluma ngayo uma unjani wena phela ukhumbula ukuthi uhlele emzini ikwami lana mhlawumbe yakhohle wena khona lokukhohla ma uyakhohle ikwami ngihlekisa ukuthi ngiyahleka nohleko la ikwami lana uzenizwa ngikhathele isha amaphepha kawafundi uziphumele nje kahle kamnandi hayi kahle ma uma ukunikela isikhathi 6 months wonke Nkosi yami uyayiphuza and wesiphathi uyamgolozela uyamkhomba futhi kuyacaca ukuthi kahle kahle wena ma uyamlwisa uma mayethi phuma awusafuna ukuphuma buyele emakhaya uyotheza inkuni uhlale nezingane isikhathi sakho siphelile eThekwini la mali manje angithi nomsebenzi uphelile ntombi uhlaleleni ngisazophumule phela nini angazi ukuthi nini kodwa iqiniso kodwa bathe bazofonela kimi musu khuluma kuphela nami ulethi isikhwama sami ngihambele kwakho